manje semaye ukuthi benginyamalele ngathi le accident yemoto bafethu bengisesibhedlela ya bengisesibhedlela bafethu bengisesibhedlela like e7 ethembisa ngapha e7 la bengila e7 ngiyethembisa abantu babhodile bafethu ngibabhekile ngamehlo wami mina ngizongitshela bafethu mina ngifuna ukutshela manga abantu babhodile la e7 ngiyethembisa ke mina ngibabonile live street ngifuna ulibele ngizokhuluma manga vele zilimeze etshela abantu babhodile bafethu ngifuna ukukhuluma manga abantu babhodile bashonile abantu la hospital bafethu serious maSouth African abantu bakhawathekile bafethu yeah ngizongitshela mina yiyo le maSouth African mina baba bengibeke enkulu ukuthi bathi ngikhuluma kakhulu baba bathi ngikhuluma kakhulu baba ngibatshela ukuthi banceda abantu abanye abantu bathi hayi ngibakhulumela mina bathi hayi mina ngibakhulumela bona bangasikhulumeli into abangibuza yodwa hayi bona bangasikhulumeli umuyisisi lapha e7 lapha bathi mina ngizokhuluma abengaphatha abantu kahle mina maSouth African hayi uhlale ebheshi lo mama lo akasi right lo hayi bengasi right hayi bengasi right bekahlukumeza abantu utshela abantu inyongo yabathuka ungathuka umuntu omdala ungathuka abazali bakho wena ngibuza wena ungathuka abazali bakho wena umuntu bengasi right lo hayi mina ngiyantshela mina ngcono vele zilimeze etsheni noma bangezongibulala ngcono vele ngikhuluma akusizo vele ngaphakathi into esiyazi sibone into siyebona abantu bakhawatheke what7 yeah mara manager lapha igrand esesowethu baba esesowethu manager lapha hayi igrand yesharp yiyo vele igrand mina kwimi kuko bonke lapha mina ngizontshela mina uye umuntu beka right la manager lapha ngoba nalapha esibhedlela lapha kunuka namagundwane lahlala khona bafethu nuka amagundwane straight angikuzontshela manga o7 kunuka amagundwane ukuthi phu noma ningaya kunuka amagundwane mina ngazi amagundwane abuyaphi ubase abatshela bathi bazoza abantu bamagundwane bayeza mara kuyafana bafaka amasuthi amagundwane afa mo kunuka mo lapha ibhedlela manje ngangena nje akanuka ngifuna utshela manga nasi angitshela manga nasi bafethu mina azi mina into bengidla lapha esibhedlela ne ayi mina bengidla udodi bafethu azi udla nganatswayi mara mina bengakudla bona bese ngiveza ini amathi staff kungangithali ukudla kwalapha bengathi bengidla ipapa amaceda ngesise ngamanzi ngikudla kwalapha bengikhetha mina ngifuna ukutshela manga maSouth African ukudla kwalapha bengikhetha mina ngoba bengidla ipapa namanzi kuphela ngoba lapha ukudla kwakhona nje ukudla nje ngegama ngoba bathi kuyadliwa yabona ilimi lami njani inama dos akusile ilimi lokujwayela njengomunye umuntu mangiphuza amaphilisi ngiyatronkeka mara mangaphuza ngitronkeki kanjani yabo la siyafa la sifasibhekile la ngitshela maSouth Africa la sifasibhekile la hayi ngitshela ngifasibhekile lapha la ethembisa hayi balusi yasethembisa hayi baba alungisa izinto baba bazosivala esibhedlela soyapha esibhedlela alungisa izinto baba into zakho baba nazo ngathi zakho zincane ama-oxygen ngabhadala ngihlezi lapha oxygen ayikho ngaphandle kokupepereza lapha esibhedlela ayikho into ezolunga maSouth African nasi ngitshela mina maSouth African i-CEO yalapha ethembisa bayisuspendile kumanje vele yena vele hayi iphruku lakhe bekithi mangikhuluma naye vele mina bekangangizwa mara mina bengimtshela mina ngifuna ukuzintshela manga mina bengimtshela ukuthi hayi alungisele abantu izinto ezi-right ya ngoba bengalungiseli abantu into ezi-right ya mina abalungisa izinto ya once balungisa izinto abalungiseni izinto mfakeni ipanera abo-13 abo-14 balance zonke izinto hayi asalimala maje South African serious sakhawatheka yeah hayi nyawo mfethu ngilangikhawathekile ngifaka amabhawuda ayithula phansi afaka amabhawuda ayithula phezulu mathi ngiyagoba kancane mara ngoba manje amawele avalile maSouth African bebe ngizolulama ngizoba grand yabona ngizoba sharp noma kanjani ngizolulama mina sithi ngiphume nge25 esibhedlela ethembisa ngiphume nge25 angifuni ukukhuluma manga ngiphume nge25 lapha esibhedlela ndoda ngiphume nge20 nge25 hayi nginamanga nami nge25 bangenze operation ngaphuma nge1 ngiphume nge1 this Monday lengibuya kiyo ngiphume nge1 ya ngiphume nge1 maSouth African namhlanje Friday baba bengidla nekota namhlanje today bengidla nekota baba ngaqina ukudla ikota kudla kunitswayi wena lapha kudla khona kunatswayi makhuluma bathi khuluma kakhulu abantu abadala base bakhuluma bathi hayi sibakhulumela hayi niphakamiseni hayi CEO lapha mina vele lapha mina hayi ande lapha mina ngibona ukuthi kwenzakalani lapha itipa yodwa hayi tipa yodwa street hayi serious angifuni utshela manga abantu bakhawathekile lapha o7 mina bakhawathekile umunye umuntu ungene manje kusasa khona wabhoda waseSilibeyo ngathi ngaphe Silibeyo ingene namhlanje sasa yabhoda bona abantu abaningi lapha nomunye umlungu lapha abazali bethu bangafuni bangena mara abalungu bebangena hayi mina leyo ngizoyikhuluma ke abelungu bebangena lapha esibhedlela abazali bethu babajikisa lapha esibhedlela o7 mawuphethe imali ama-security lapha ethembisa lapha bafuna ithambo ungena nge10 rand ukuthi kuyobona abazali bakho lapha thina nje nemanager lapha o7 beyivumela abantu ungene mara lomunye isisi bathi sisiphethe yangafuni abantu bangene kanjani umuntu mangena ungena ngemali lapha kanjani wayangena ngemali
Ama-security lapha athanda imali. Ama-security lapha ethembisa lapha abayithanda imali. Thambo balithanda. Ngena ngemali abanganamali angeke ubone wakini. Ngiyantshela mina ama-South African. Nazo-ke bye bye. Babaki, sungidlula kanje engathi akaze yasakazelana ikiwe. Awungazungidakela wena.